Ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikira hano kuri Afrimedia TV ku makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho. Reka dushimire buri muntu wese wakoze subscribe kuri Afrimedia TV. Nawe utarayikora reka tugusabe gukora subscribe maze tuje tubana mu makuru agiye atandukanye. Mbere yuko tureba n'amakuru ari kuvugwa uyu munsi, reka turebe iyi nkuru yavuzwe ku munsi w'ejo. Madame Jeannette Kagame yarebye umukino wa REG BBC yatsinzemo APR BBC ikinamo Liyetona Ian Kagame. Mu mukino wa gicuti witabiriwe na Madame Jeannette Kagame ndetse n'umwuzukuru we, ikipe ya REG BBC yatsinze ikipe ya APR BBC. N'umukino wabaye kuri uyu wa gatandatu ubera muri BK Arena. Ikipe ya REG BBC niyo yabyarangiye itsinze APR BBC amanota 93-97. REG BBC niyo yateguye uyu mukino wa gishuti mu rwego rwo kwitegura imikino ya nyuma ya basket ya Basket Africa League Bar, aho izaba ihagarariye u Rwanda. Iyi mikino izabera mu Rwanda muri BK Arena ku itariki ya 21 kugeza ku itariki ya 27 Gicurasi umwaka 2023. Uyu mukino kandi warebwe na Madame Jeannette Kagame ari kumwe n'umwuzukuru we, aho bari bagiye gushyigikira Ian Kagame usanzwe ukina mu ikipe ya APR BBC. Nk'uko mu mafoto bigaragara, hari aho Ian Kagame yari mu karuhuko maze ajya kuganiriza umwuzukuru wabo, ubona bishimishije. Mu yandi makuru ari kuvugwa uyu munsi, imiryango itari ya leta yasabwe guha umwanya abaturage mu bibakorerwa. Imiryango itari ya leta yasabwe gukorera mu mucyo no kubanza kwegera abaturage mbere yo kugira igikorwa itangira, ngo kuko ari byo bizayifasha gusubiza ibibazo nyakuri bafite no kuzuza inshingano zatumye ishingwa. Byavugiwe mu imurikabikorwa ry'imiryango itegamiye kuri leta yahawe inkunga n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere UNDP, igamije kubaka ubushobozi bwayo mu miyoborere ikemura ibibazo kandi igakorera mu mucyo. Kuwa 12 Gicurasi umwaka 2023 imiryango yahuriye ahasanzwe habera inama muri Kigali yerekana uruhare rwayo mu iterambere ry'igihugu. Umuyobozi w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB Dr. Kayitesi yavuze ko kugira ngo iterambere rirambye rigerweho mu gihugu bisaba kugira imiryango itegamiye kuri leta ifite imikorere ihamye kandi ifite ingufu. Ati nk'igihugu twahisemo kugendera mu murongo wo kubazwa inshingano, twahisemo gukorera mu mucyo no kugira imiyoborere myiza, kandi sosiyete sivile nayo ifite izo nshingano. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere UNDP Maxwell yavuze ko ari ngombwa guha agaciro ibikorwa bya sosiyete sivile mu gukemura ibibazo bitandukanye by'igihugu. Ati tugomba guha agaciro ibikorwa bya sosiyete sivile mu gukemura ibibazo byugarije umuryango. Bafite ubushobozi ntagereranywa bwo gukemura ibibazo bitakemuwe na leta n'abikorera. Bari kumwe n'abaturage bumva ibibazo byabo neza kandi bagashaka ibisubizo bijyanye n'ibyo bakeneye. Umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango itegamiye kuri leta mu Rwanda Dr. Joseph Nkurunziza Ryarasa yavuze ko iyi miryango igomba guha umwanya wa mbere abaturage kugira ngo hakemurwe ibibazo nyakuri bafite. Ati turi ijwi ry'abatabasha kuvuga. Mbere y'uko dutangira ibikorwa dukeneye guha umwanya abagenerwabikorwa kugira ngo dukemure ibibazo bafite. Gukomeza kubaka ubushobozi ni ingenzi kugira ngo sosiyete sivile
ishyira ingufu mu byo ishinzwe. Birakenewe ko abantu batubaza inshingano. Ku wa 9 Gicurasi abagize iyi sosiyete sivile basuye abaturage bo mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge babaganiriza ku ruhare rwabo mu iterambere. Iri murikabikorwa ryasoje icyumweru cyahariwe imiryango itegamiye kuri leta. Kuva mu mwaka wa 2018 imiryango itegamiye kuri leta 152 yahawe inkunga ya miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda kuri buri muryango, yabafashije gushyira mu bikorwa gahunda zayo zirimo no kubaka ubushobozi. Icyiciro cya kabiri kikazarangira mu mwaka wa 2024. Abayobozi ba RGB na UNDP bavuga ko bafite intego yo gukomeza kubaka ubufatanye hagati ya leta n'imiryango itegamiye kuri leta mu rugamba rwo guteza imbere igihugu n'abaturage muri rusange. Turabashimiye mwese mudukurikira hano kuri Afrimedia TV. Tubasaba gukora subscribe ku muntu utarakora subscribe, maze tujye tubana mu makuru agiye atandukanye. Byase muri comment udusangize igitekerezo cyawe. Turabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.